salam. Jo kami langsung. Leaders Art LA Management, sebuah karya dari sang maestro Kelong-Kelong Makassar, almarhum Iwan Tompo dan Iwan Lebak Garisi Limang. Te airi mabokonu masaro ku kaparisa lihat di bawah kulenu ku kajalai tenato jeng labu sunan kurapi kunawa-nawa kulebangan nu tuliku salamamu mingkaji kama aku sabaran to mami sare doseng lepak garis limaku ya salam rewasana nabatu bangun ranginu nanu malia teatoma lasi cini. Kami tenang gojek labu sinar kurapi kunawa-nawa kulebangan nu tuliku salamamu mingkaji boli mikama aku sabaran to mami saling limangku niat salam rewasana nabatu panguranginu nanu malia teatoma lasi cini nanu malia teatoma lasi cini. Terima kasih Jo kami.